Balay ngi kibriu ngi snautanat ban pen Kenya ka hukum bat ki an bashna di kinong tau an. Kaseng Nyotrap National Youth Movement kaladon ka jing sngo kia ka bajur laraja batwa ka jingking yam na kadaw jong ka jingkit palat pot kitrong. Habai krench kila pathai kubor haga kendai terik unopra arhajar arpoar u President kaseng HNYM u Louis Doctorong uloong balada tua ka jingking yam da kipau hajar bat lakngut kipara rijengi kibasa syakatem ribhoi kinsyakta bat manu ban shimye ka jingkit kli. Syuk ulakan thoru ban nadu besensyar ke Sorkar Sindrop ke Meglaya Democratic Alliance ke jingkai bean bat jingkai tu kala jelai bha bat ke yok kakot ke jela kala nanghiar arsut namar baha ke jaka baka revenue kanyat syaka jela Henry kalet ban syapla jengkiri shimet. Allowed to pass over the Umyam Dam. Kadba manda kitu bukit more than 30 tons pat ayu kalale. Te syai gini ki MVI kija. Nanta kani ka papanmi na kaliang jongka Deputy Commissioner ka East Kasilsu. Kong by all of loaded vehicles carrying more than 20 tons gross weight shall not be allowed to pass over the Umyam Bridge. Kaju ikan notification ki panmi na ka district administration bat na ka transport department. Kadba kini ki truck par kiya malagasni. Te syai kene ka hukum ka bagi penbana. Kamut dai kini ki papanmi kini ki brio ki pamle ai pat. Dana kalian kesang ngila ikran mene bar IOC jonga Maulai police station ngi ongba ngila penkrek na kalian kesang ya kesan bot namar imat bala thok da pharang gini ke driver ki itu pharang ngin bo na da kesan bot ak ketin khasi ban ong ba phimbet ban kit palat ka arpoton te ngin bo kawai na khamat kawai na din bat ngin bo rus phongut ki khot kesang man kesngi san ngot na khamat san ngot na din bat na kalian IOC ongba kabia mo ngiong pi ong ma kalom ka underestimate police department yong kata namar ba kadang ka pressure na jerong pitang sibat gini kali high level kadang kita pressure na jerong hana ya kini bari apa boleh kibat start pin pelat back kai kata ka high level ta kasang jungi hadu mentang ngim accept ya kata ka high level namar kita kibakam high level ngim tip gede ge ta kini kibri ke besukam kita ta kimanto mentem sudah kikam high level pat kai ka kardan ke jungki ngim tip ta hakejuk kapor ngim hamru ba larang ngidang lap te nomor asyun bakli nomor sisen ba kaladon kaan ngi ngerap kaan kaladon ka notification juga sorkar ba mbet berkit pala di arpoton teladang ngilap kamot ngiru pile bean te ngiru ngile bean te ngi maham jur ye kini ikwan mentoy kini kitrai truk kitrai kuk nanta kibak hayi mau shun kibak hayi molen but kini kita dalal khamtam mo kini kita dalal ki makam trai kita arpo kali ki ong gejonga hadu bangang ong ladang cek ya ke bala ya ke bank statement ke jopil ada pimdan datang san po hajar tangan kharwat jepi arpo kali ki trok ki ong di kali jonga tapi mudur ibrio bom ikop yang nang adan arpo lai po kali te kum kini ki ibro khot ngema hamjur kini ki dalal ba kini ki dalal kim dai ban surha ya ka spa singan jong ki pai ba ban ka jing singan jong ki jing ki ngam sat ndai ban ki pala di arpoton te balai ke kini ki bri ki pen khen de kata namar balai ngi sno pangnot balada ka jasa kata ka nem sneu lada ka jing ki ngam kam tua da ki phau hajar ba ki lakngot ki parari jongi hapo atham ri boy ki nyap mono ban sim ki ki jikit kli hatot ni balai kini ki so kan cha